Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini umat selama lebih kemanang hadir. Mapamulai wanni ila basoe wanni pacapurang ulan ramalang. Idi umat selengi nasalai sikit set diulang. Ia kami nam malakbi'e nasi bawai takbir tahmid makutau paropai ngetahlil. Untuk pakar raja puang Allah Ta'ala puang ia maserokka maseloriatanna. Ia esohe ia naritu aso Allah parupitara sai aso maraja risesena umat selengi. Aso mak baraka napaturung isiaga igana pangmasena adang pengenariatanna. Na penoi puange baraka lilino na utamakan risesena rupatawe. Nari makwana naro nakaturungetona siaga igana malaika pole rilangie sak bingi ya elo longa baraka ya engke nak berep puang Allah Ta'ala rilebokna ya elinoi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sini umat seleng engke manang hadir nasi mata ipatarakka natandrang asukul ketta enrenge papojita lauri sese arajangenna puang ia si mata parengeti siaga igana papinyamang enrenge pamase sehingga pada engkani patarakka itanrari orenutta narik nikmati pamase na puange. Ia sohe pada engkani hadire rionrong malakbie nari bukti kang ia katuruketta weto parupa pojita ri puang Allah Ta'ala. Nasi matari pugau pasuronna nari niniri pappe sangkana sarekwam mengi napan nenungangi pappe nyamenna lauri di manang insyaallah. Pilalena ulan ramalang ripa pole siaga igana pakkasiwiang nari kedekeng isek dia parenta batwa ia naritu puasai. Na ia ro puasai na senabita untuk ia na sepuang Allah Ta'ala. Jadi sini na puasa ta puang Allah Ta'ala mana matu fala sorry munrinna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sini umat selama lebih kemanang hadir. Dek patuna bahagia yarek kana manyam set dia tahu narek kode pana pancingi poleri seri ati yarek gasipak cemburu dek pana saukinin nawa tahu narek ko mega mupi adora kangenna na iya decenna dek pana soput tepet na set dia tahu narek kode pana makka masel lauri anak beu dek pana lepe indren na tahu narek kode pana pesu yarek kana pancingi wisek warang paranna termasuk seke pitarae dek pana sopuk pakasiyata narek kode paripal lebangi pendidikan rilalang akatana agamai narek kotania hidik maca sarek wamengi wija-wijata payarek ga anak tak pamatu insyaallah pitaki deceng rilalang riona puang Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Umasulung malbi angkai manang hadir. Dega galan ripu minasa. Ripu gau akat tesar ripu amangi. Nama bela pole kampung tak makuto parupengan realita sining najai. Anu makka solange nenia dipangampe makka solange realita. Nareko engkani meningkat dicetak insyaallah otomatis menurun dijata nari tingkatkan ni tahu tak si bawa tepat tak lauri sese rajangan na puang Allah Ta'ala na karena tahu tak si bawa tepat tak weto paro amalak ma dicetak na iya naro alak birka ini sebagai rupa tahu ri sese na puangnya toma-toma malak bikun nia sur-sur malak bikun kemanang hadir kewajiban utama ri sese tak iya naritu bina kesejahteraan na keluarga ta sarek kuamangi nari lolongangi asage nangangi rilino pakesingi piara yampe na wijata ire ga anak ta ampe iya na purioe puangan Allah Ta'ala nasabak makade na bitta de ga kapak bere cau kesingi nak bere dua atau pajajiang ri anakna sangadinna ampe madece kipak guru maturu ri parentana puange enrenge tapa belai poleria senge kenakalan remaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sedia kepala rumah tangga ritana itu matu kufuangan Allah Ta'ala peku gai cara nak bimbing wijau-wijanna gangkanna mancaji anak matuju yana ritu anak malebu na malebu telo maca na maca jarung polei napa polenya makinin nawa lawi nataroi sengereng make guna lauri agamai nenia lauri kamponge enrenge paingat tungke lauri idik manan rupa tawe ri itanai ki ri puangan Allah Ta'ala matu peku gai cara tak pimpingi watak kaleta kendalikan hawa nafsu ta sari kuamangi natoli maturu lauri parentana manini boleh dipapesangkana na paring ngerangi ki puangan Allah Ta'ala ilalenna akoram malak biye wala pada sarakna li jahannama kasiran minal jinni wal in lahum qulubuhum la yafqahun ripamulangi ranaka nasabab boleh di bangsa jingenan nia rupa tawe iya naritu riwarengi ati arek ga akalang naiki ade na pakke gunai atinna riwarengi pareng kalinga naiki ade na pakke gunai pareng kalinganna riwarengi pakita naiki ade na pakke gunai pakitanna ya kepah akalanna na pakke gunai makalengi nenia kau bawang ipadanna rupa tau pareng kalinganna na pakke gunai mangkalinga ada salah ya rek ga bicara temakke gunai Kueto paro pakitanna na pake ka mata-mata gangkanna ka kita-kita ia manen na rumatu mancaji pamulan na apin na ranakai nari makuan na naro launi mai nato pada bimpingi watak kaleta pada moi engkan na lesak kueto paro ia engkat telesang tapi impingi limata ajak na sembarang ikarawa tapi impingi ajeta ajak na kajok-kajokka tapi impingi uluta ada na kacuru-curu tapi pingi timutta ajak nak timu-timu tapi pingi matata ajak nak mata-mata tapi pingi atitta ajak nak maseriati napahangi madesya makkedai akai pole dipuang Allah Ta'ala naparentang ki sarek wamai sompai koritu pada Tuhan ramperi lalenna akorange wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ripahangi onrota selaku ata pole dipuang Allah Ta'ala ajak tapa ate aleta poli risali mengenai puange nenia ajak tori pa ate pada taata nasabak set dimi bawang angkatanna ia naritu puang Allah Ta'ala misimata Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd mapakuni ro suara takak bere nenia mapoji-poji lo rifuang Allah Ta'ala samanna hana pakai domanan lino lisot napani ripakoling Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ripada cengi yang kalinganna nainak rasakan rilaleng ati kami nam mari lalenge majepuri rasakan itu makeda temaka haru palik lebihna dan niatan rena papuji-puji Allah ripuang Allah Ta'ala majepu iyaina hewatuhe saisakna tamu de nanau letahang sebawana di laleng atinna
de na naulenta hangi we matanna na sabak na ngeramma nang isi sinin na saji selenna ia mabelai pole ripak kita mata sur-suren na rilala sompereng anak na rilala palawangang tau matuanna ia de na nasibawa malepe rilala na ia soe alle perpitarae na sabak le suni ripam masena puang Allah Ta'ala mongkok man itu paingan ripareng ngerata saman na engkamanan nitalen riolo matata narima kuanna naro ubek paha napunnaye idi ye sohe engkaki pasilen nareng sempajang alle perpitarae nasibawai keluarga tak yang lengkap nasabat de nacek de sur-sureta ye sohe maile mu pikasi siraga-raga nan nia si sompunren keluargana gangkan natu dan manibawa tak kajenna nata dunu-dunu we matanna nangerangi tori pajajianna makuni rambut dikta narik kona salaiki ulen ramalang risese na idi tau mata pedik temak gangka lusa temaraga nawa-nawa temak petu rilalen na pacapuran na iya katok bahe upumina setu paletur kisek di peristiwa rialena Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makkedai engka sewa waktu Nabi tak pure makatok ba'al perpitarak di masjid Madinah natapan kainok malaikat Jibril malau doang nanapak dupe Nabi tak amin woi katelu makulip parelo doanna ia naritu puang ajak tatarime puasana anak ia madorakan lori tomato apa jajianna maka de Nabi tak amin puang ajak tatarime puasana set dia makun rai ia madorakan lori lakainna maka de Nabi tak amin puang ajak ritarime puasana set dia tahu seleng ia madosai risura-sura selena maka de Nabi tak amin ia naro parelo doanna malaikat Jibril tungke soal perpitara Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd sini surah-surah seleng engke maneng hadir nari makuanna naro nata pada siat dampet dampengeng idi anak-anak em malok dampet ki lori dua tu pajajiata idi makun raye to malok dampeng lori lakaita nan nia idi saji surah-surah selenge to pada engkato siat dampet dampengeng mamuare ya malak puasa ta sumpah jatta seketa nasiaga igana amalak madeceng engkai natarima madeceng puang Allah Ta'ala nasabak rugi pahanan nia cilaka paha narekode natarime amalak-amalak tak puang Allah Ta'ala nade gaga jaminang engkamu pi untuk matu ulen ramalat kepaingang aku lu qouli hadza wastaghfir barakallahu li wa lakum fil qur'anil adim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar 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 kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila la Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ta'zimi sultani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat usikum wa iyaya bitaqwallah ta'ala wa ta'atihi la'allakum turhamun faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وآل وسائر الساعة واتبع ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع القريب المجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذه البلدة طيبة desa Benteng Kecamatan Mandalle Pangkep Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil Islam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal afiyah fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.